Kini sikadro. Omo girls no mo di dakasa kasimu su jaloso. Asa, otimi nana jo. Your occultic group of Ghana friend Our Lady of the Sun. Momemba baako aba menchen. Momemba baako aba menchen. Na menka wasem. Ami tumufo. De mo ye no. De mo di Ghana me ye no munye careful. Our Lady of the Sun. It is an occultic group. I am man kwa. My God. Milia. Oh, booming. Why would I be Bring Nayapa. okay? Says I saw Thomas, no, almost at all, before. My poker, who? Oh, dear, you Dimmy. that's what sword. Oh, Minia. We know what father for so many years. You can't also hear me. What my money, I mean, dear, as I say, Willie. Saladin Company Limited. I want Sassy, I Ghana have a beer. In Sassy, there were 2 appetit Ghana. I almost Sassy, Jerusalem, as a bear Fiena, Sansuna, Akatapo, I will Pokwasi, Sans Odumasi near Dodoa, and Detra, a Kaswa, assassin litigation free, Blunimacy, and Tokobian. Then get the one crown and say, who could a car? Now they pass us, I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it, then some gas him the Majins, I say. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other parts of my come down one part of the part of my conversation. For Ajagurajah Edin Simbi Aba Beto eye Abontina order for Ochema na chese eye Ghana ha ye celebrities no dodo no eye mekire ema akokofo no womo ewo eye eko bi a womo join ni na se eko no kafra wo ye bema na se sa wo ba no kokodeti na wo twe eye ne mpna ede ne kan ho se de enti ema bebre na anya eye prostate enlargement ne de keka eye ho prostate cancer ne chese yare ahodo a chese wo dwene ho a wonte ase o beka se wo hwe wadidie mu ye wo hwe wonsunu mu eye wo hwe wakoni abadie mu eye nanso so yare bi edokro eye ewo no na chese wo de wo ho akobo san krofo no na odofo ene ye se de wo chichi nsemu no pani be hwe se wani ense se ye kan ede echewo a chese ni nyina no eye eku a wo mu ewo mu a chese wo mu ewo eye sex party a wo mu eye asa da no se wo mu ye party na mo mema ye no mu da ye nyina ene ye wo mu no mo ebe have sex with condom ai mo be hye mo be ma no ho socks enti ahunsuo no egu adekudie ni mu a na je se wo nyina aka de abom na omo de ababa begu kukuo mu na omo ye eye rituals ede egu eye eho eno na kwose eye yare bebre ede ema eye emema not of all we de yensembren yenkotie eye wodi for Ajagurajah emfa emrane ye ba ye beto aso Kini sikadro. Omo girls no mo di dakasa kasimu su jaloso. Asa, otimi nana jo. Your occultic group of Ghana friend Our Lady of the Sun. Momemba baako aba menchen. Momemba baako aba menchen. Na menka wasem. Ami tumufo. De mo ye no. De mo di Ghana me ye no munye careful. Our Lady of the Sun. It is an occultic group. I am man kwa. Unyo baako kwa yemfawo. So unyo baako kwa yemfawo. And the things they are doing with men, they call something orgy, they call something sex party. Womo yesa ye na mema no begum wia, they call also this condom the better, and after that they will collect all the condoms, put it in a calabash and do rituals at night. It yes bema we nya prostate cancer. Oh, yes bema we card na nya accident yes. Our Lady of the Sun occultic group e Ghana has it. Secret occultic group e Marco Konkwa e wom. E to be share girl bi o kokko no attack
to Chinese kasa bi agu ha say who did say Chinese kasa enye Chinese kasa a inscription Yo na order for said ye Bishop Kwabena Esiama adodo nanim ni Ajagurajah wode nsem no atu dwa no eno no na chese ye wo mo occult group a wo mo use emema sperms ene di eye adwuma a chese ye wo mo ekuo no edin no Our Lady of the Sun Our Lady of the Sun na chese aka me akwa ye se wo mo asum ewia na ema kokofo nkoa ema akokofo enkoa na ebra wode nse wei atu dwa no na ebinom ekase ewo mu se nipa dodo na de ema ebinom chese omo mpadwuma omo de ane sese bio omo ahimfie ho omo agapade ho na omo ede beye adwuma ede anya sika obi beka se adwuma bia ye adwuma na so adwuma bi wo ho no ma enya de se ede mfa so papa bia eba na so enu bi na omo den a chese omo adigi enya sika ade free enkrofo ewo no mo na wode nsem we tu dwa na ebinom ne ye adwen ewie a omo gitum se ebinom binum etimi tu sa na mo nemom so wakase akokofo nkwa na sese wo beye ama akokofo no sebio ehu bi baba bebata wo mu anase ekam bi baba beda wo mu ho se ukwo na ukokohia oba akoko ewo kromo enko a na sebio se wo ba no won join this ekuo no na so the fact se wo ye kokko ne akirem se akokofo ntim na ede enwoma bi ehu bi be hye emema mu ama wo hu ne yonko anase ne mfempade pam ba ennam de sofo bi aka ennam de Ajagurajah kanti na ebenam so ama nipa no wo baba besan ne destiny helper na sebio ne companion eho eno nti no sebi wonka you say binum celebrities binum ba say wo de complexion baba be describe wom na che say baba be gu enkofo bi ehunum efia na say be kate enkofo bi help us off because obi wo hono ma wo hiamwa ba nam se yakase kokofo ne sense ntino na ebenam so na ebesi ne nneoma den ekwan na odofo ye hwade ebinum ne say emema na wo maba no wo mo sefatanti ye fendi wo na so say ye wunua bema enti ebeba wutirimu say ye bibi fatia no say ye wunua eye wo papa eye wo wofa eye wo baby a obedwen ho say obeye bibi sa ede atia no ana wudi ye wo bi no so obi de bi bebe ye wo de hia ebe ye wo dana ana muntu bi wo ho no mu aka hu de say utu eye de wudi di obi wudi nya sika wudi ye wo hu ye wudi pe wo na so kai hunu se din a ekokokokokoko a ebesan so aba basi wo so san se wiase ayewo mu kurukuruwa wan hwe ya wonko emu eno ti na mpeni focus wo refonsa na wa hwe wo de account because unim se obi papa na wanya no obi ekunu bi na wanya no obi nua bi na wanya no na wonum ne hu ensuo anase ne hu moja de apɛ wo ho kai hunu se de wudi ye obi no saa na obi de ebe na se ebe ye wo de dia na watu ho na mo enye wo den susu dia ene na wo susu wahunu ekwan a wo befa so a wo benante wo ewiase a wo emu no odofo wo so wadwe ntrefa ensem yi ho no ene sen woni wodifo anase bishop adwen wo ensem a wo beka ye no ho na foto ben na de bema ye nuanu mo emma sebio wo mo pom ho enya na entem no wadwe ntwe no meto ye comment section ho na like videos na share on all the social media platform no eso media ene ekwia sikapa makram Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwane yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yewa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Egypt akunja. Odi hwe bia no kwa se de bia ne tie bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia opɛ wasase we so na Obiri Yeboa nko na betuma mo China ekunja pɛ na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja opɛ no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja opɛ se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboa din kita ho bia 0558 78 2268 and I say 0277
tie no man yi 0277469933 akondwa bia wo pɛ no Isaac na obiri ye boa no ntu nchia se wo pɛ akondwa wei ene ne mpa seta normal no frɛ normal no Isaac na obiri ye boa be ma wo akondwa wei ene ne mpa akondwa bia wa ha bia wo pɛ ene ne mpa seta na Isaac obiri ye boa nko na ebetumi ama wo e wo Ghana ha